Hey, jantan. The name is James. Boss James. Anything I can do for you, ma'am? Hey, don't call me ma'am. Call me miss. Review kereta saya. Okey, saya satu sebab. Okey, saya review. Performance hatchback keluaran gambar ganja pun. Pewaris terakhir Mazda Performance Series yang dikeluarkan khas untuk bersaing dengan Ford Focus ST dan Megane RS Renault. Bos, kalau I tekan ini kereta, MK pun tak boleh kejar tau. Betul. Itu sebab dia belum jumpa saya lagi. Mazda Speed 3, guys. Ini kalau kalah dengan saya, dia yang malu. Oh. So guys, dengan enjin MZR 2.3 liter, inline 4 direct injection, turbocharged intercooler, open port JBR 3.5 inci, glow off cork sport, dah pasang tanah base strut bar, 6 speed manual. Dia bawa manual lah. Kenapa? Perempuan tak boleh pakai manual? Tanya je, janganlah marah. Betul lah orang kata. Pendek baran. Samalah, kita pendek. Kita tak sama. So guys, selepas tune dyno, up boost dengan 330 horsepower dan 400 Nm torque. Top speed dia. Jangan cakap GTI, Range Rover awak pun saya boleh makan. Itu sebab kereta banyak tersakiti. Pakai spoiler 18 inci, lowered sports suspension, disc brake. Ini mesti pakai spray tint. Side lip, rear lip MPS. Lampu depan kabur sikit itu biasa. Lampu belakang desain tersendiri. Spoiler original lagi. Kemasnya kereta. Ini mesti bersihkan dulu sebelum hantar. Hello, kita perempuan ada standard tau. High value woman. You ingat kita minram? Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Macam mana nak ada pasangan? So guys, benda yang saya suka pasal kereta ini, semi leather seat depan belakang. Desain door panel bukan biasa-biasa. Okeylah, kayangan juga. High value. Tapi manja-manja. Center console biasa-biasa. Dah upgrade door player. Oh, okeylah, perempuan tak buta. Aircon vent Mercedes. Gearbox. Ini boyfriend ke ayah punya? Dengan Bose surround sound system. Ada woofer dekat belakang. Meter gear 4 rabun. Inilah lagu saya bila time malam, drive sorang-sorang. Perempuan, you ni broken ke apa? Sedih betul. Suka hati akulah. Kereta kau ke kereta aku? Siapa dapat perempuan ni memang terbalik lah. So guys, Quid Exhaust Fujitsu dengan Cobb ECU Management System. Inilah bunyi dia.